هلبستvan روژدیار خلف حمê di sala 1906 da li taxa Qudurbekiya Qamişlo li Kurdistana Sûriyê ji dayîk bûye. Di salên heştiyan de dest bi nivîsandina helbesta Kurdî kiriye û bi tometa wê rejêma Sûriye ew girt 4 salan di zîndana Sêdnayê de hişt û piştî ku serbest hate berdan bo mawê 20 salan tim dezgehên ewlehiyê rejêmê li Helebê daxwaza wî dikirin û astangî jê re dirûz dikirin. خزی یادی جارک دی تا ببینم من خوابت خودی چنینه کو از بمرم چنینه کو از بمرم. به هلبستên xwe cor bi cor behsa sîmbolên Kurdayê pîroz, mîna xak, pêşmerga, al û barzanî û rêbaza wî dike. Her wiha helbestên li ser civak û evîniyê jî para xwe di nav helbestên wî de dikirin. دولة دادو أبين ورشر وممودي كاني ويبل دابجين أبرو آزادنسي أبرو آزادنسي دولة دادو أبين ورشر چار دیوانی وی نه برهفتری به هر دو زمان کردی و عربی هنا و کمک شیروکی یا بناو خودان پنجمورا نتبتی آنکو صاحب البصمه المشاكسه زمان عربی هیا. قالك هلبستين وي هات نستراندن بدنج هنرمند كرد مينا اسلام زاخوي صلاح رسول اعتدال محمود عيسى ابراهيم وهروها ميديا حسو روژدیار همه یک جدا مزرینر یکیتیا هنرمند روجاوا بو و اندامت ناوند بارزانی روشنبیری الهانووری دیگالک چالاکی و شفویرکن هلبستا یکیتیان نویسکارن دهوک ده بجداری کریا و جالی ریوبریا روشنبیری و هنری ول سیمله هاتی خلات کرن هر وها گلک خولی خوبخش ین فیر کرنا زمان کردی الکامپا دومیز شبو زاروکان وکرنا دمان هذا الكامبا دومیز یا پنابرین روجاوای کردستان لدهوک دمینا و در خستنا که دلور و موجه که کم کار نوبداری دکا. هلبستvan روژدیار همه بتن جیهانا انترنتی و کوارکی وفادار بو هلبست و نویسین خود بینا و بخمگینی دبیجا اگر دستکفتی مادی تو نبن بهرمندی و هر بمین دناو نپروشکینون داهیه دا و ناگه تو مافی. نجیروان حاجی